o le o mātou whaatasi ai e a ma le whianga fo ia na mula ulu pa li I Samileonta o le li pule o le company o le Federal Pacific Insurance I nei Samoa ma le Pasifika o te lo fo le alafo I le avanoa whaalahu I lo ai ia lona au waa e peo na malanga mai ai mai e nei tai au whaatalo watu pari nei tai au ma lor se fo manuia wala whetale fo I na mula ulu lange ma so from kar ko ko au salafai so alo ya bo tolo ngatawa foi e pula datu officer fasa la nei 685 the best one ever no toya se tupe ya se fo manuia fa tala ko foi fa fo ana se tatu nu o fa pe na maua mai nei fa salonga I tuefia ya good morning Samoa ya e fa ftai fo mo leva no tuna mai tatu Talanoaga ya me se fo tatu fo nga pa angolo ye nei ya me se fo se no e fa la wi lo twel ma tu o nanga I tonu se tatu as no si se foi fa la wi lo atu e o tatu o fa tasi mali se niso vai ngole tai o le matu ofisa le sunga ya sua le Calvin sa sinapati yo le sunga sua lo yo vai le matu claims department por vanga le lo anga e tuai ia vanga foi e pe a faina ia to asetali foi to claim so ala le va ve matua ye claims ya o superior lo fe ngai matulanga na ya le sunga ya neta ya o ya vai matu underwriting department ya o ya neta malaki ya o le foi nta tua ila to no official Federal Pacific Maro matu va ana neta ya mo fa alo fa tai o te lo tala fe unga to sa va mai nei tai mi wa pe o le tau te ai me tai mi o matangi ma fa to au mai a perila ya au te lo fo I le 11 to fo I mail to malanga le no I Vanuatu no le mafu e sa pangati e Vanuatu ala sin mo ala na mula uruku se fia la o le Federal Pacific le langi ato haftai mo fa fisi man tu ole o le ofisa nei na fana o tu tono Samoa nei ya na masa tono Samoa nei 1990 I was sulu ya le na na o matu official na rua le sa fa vai tu no tonga 2004 rua fe marfa ya o motonga ya matu atula ia le I Cook Islands ya tu I East Samoa ya we fe matu official tu no Vanuatu ile insurance ala to ya o ya inisi o nanga company ale Federal Pacific Group pio no ya tu no le finance ya matu auto finance ya lo ia foi tonu la nanga le Western Union ma le money transfer o fiscal pio o isi la vaenga o lo ia la tu o nanga isi atu no our insurance ala le o tanu atu ai le lo ia ofisa ia tonu o tonga o Cook Islands Vanuatu Samoa ia man matu he kota lo ia tonu ni sila ya fianga na pe o Samoa sa fana o twelve company mo si fia foi o o ila to o lo fa pena ona il temi umai amatai amatu office e isi atunu e pe ia le staff ai Samoa yo atuma amatalia office ia pero office foi tonga ia sa amatalia foi e fana o Samoa lo foi na lunga tono office ia e fa pena foi la ia o le nganga lava ia tam fai ia empower pe train tanga to ia tunu ia amai anto mai au Samoa ia ai pe fa pena ona la to vai la to via le loco employees e pe fa penala I tono tonga o ia te mai tai tonga o fa pena ona pulea le vaenga ia o report mai la we tono Samoa nei ia o tono Samoa o le sunga ia maiava perosi sua tasi fo yo te mai tai sa a pena ona via mai tai o le matu accounts le underwriting tono Samoa ia la o wa suta sanga ni o ia tono Samoa o ia o fa mo tu la o ia o le sunga ia aniva le Meredith tamai tai mai sanga le alo ya sa sa ya o niva o va ia oficiali Vanuatu ia sa ia tono na mai tai le rosa pari o tasi fo yo o tamai tai o finga lunga tatu oficiali ia fa pena ona support tu al tatu oficiali Samoa ia operations here ai tono Cook Island ya lesa amatalia sunga ya karai sunga ya tanga mo karai ya peon hui masina sa ia into saulio na ia la fo ia le local staff la to
al me moni lava e pe tu sa lava pe o mai le staff a Samoa ia ai o fapena ona report mai nei ma tu nga lu fatas mai singi tu langa le matuanga ia ti Vanuatu o Vanuatu le sa o soile sa tu poile efko o ma fu tele le sa tu pu e mantu o le ma fu sili le ona malo si non fa tu na sa ia fa si ba lo si lo vai ku ya 7.5 le malo si o le o le ma fu ele ia a tu tanga i foi la i tono le tauranga e ma tu fa le nga ina la fa le ma tu langa va pena ma tu e a tu se dua tau sanga taluan matu e tono Vanuatu sa matu operator e tono Vanuatu ma fanga solo ai o January o le tau sanga te atu nei February tau sanga te atu nei lua olo fa lena te tala olo i ai officially launch le matu office e tono Vanuatu even though e fai ho le wana amata matu fai business e tono Vanuatu e te mila le ana tula ai mai ai ia le fala blave le por ma fu ele tono Vanuatu e feo lolo ana clients already on board ya mato ia le ana tupu lo fala blave na ya te sema ya pa pena lo na mato nga lu el tom fainga mai fo yo o to fale le o metro tino tanga sa fale ngaina e la malanga le sa malanga masu ai tolu vai astalu ai ia wa so le vai mato claims ia mama pena na o tua itonu nai itonu Vanuatu ia mafanga solo lole fainga o tulanga ia mato ngalu foi mato loss of justice mai tono New Zealand ia mato fit ia terminela o lo to tele la ia ila to o lo ngalu mai sit company wa le tonu sa itonu inal official le mai paponi kini o capital ia mai insurance o wa pena o ila to ona na tonu ia pe matoe matua ia fanga solo matunga ring ia at the end of that 2 weeks ia wa pena ona na tongi ma sedoni so matu claim sai ai mana ia sa tu lai mai pe le nganga lava na ia matu e pe fo le matu filosofia na o le temi mo le anta ua i matu ona o le temi tupu mai fa la fa penei po la vea lo ta vale po le muro fale po le afaina po le fa ia po le mafui e foi ia o le temi mo o le temi na pito sido na taua ai anga ia tu mama na o mia tanga tani matu so swan e fa penala le tulanga sai ai matu se mai lai i le tono Vanuatu ia wa mai ona fa nga solo i so claims o te le usi building na matu enjoyina ia wa wat for ya atu tanga ia ta ia wa fa le ngaina la la o matanti morsi la ele na matu va pena foi ia building solo insurance company ia te le ngona i foi fa no ma ta va ai ile tulanga wo ia but that's the nature of life ai pa foi me ngata wa ile fa yo la insure wa le loa me tup ia bantua le ai mo ia mafu e se asa foi tup ia tato pe ia ole fret de le ia tato o fama ngadu lolom tuna va pena ia mai le fo company le me masani lai mai ia fa le va pe ia wo ia mato time e mobilize va pena ona talia tu ia o i mana ono tangata te tutas e oro insua ia mato alo fa tai le o dino va nga ia pe ne sa no ia na mlo su o le umi o tasi le va nga e pi atu ngalu ai ma fo o taru tangata la o fionga ma le ofisa o me voi le o le ale umi e fa tali le claim tu pulor fa la blave pe la velta vale o le ale umi fa tali ai na mo le o la ta insure po la ta claim su a fa moli ma lo fa tai mo le fa sili o le time frame lava ia le ile policy e todo masina le e ta pena ile le fainga ai le ma ko process o time e va to tonu ia documents lo mana mia ia o le va fo ingan le process le claim matali mele le office ile tau sanga no inga va ve na uma tonu me mana mia va fo na tali mai o a me mana o mia pe ava pe fa te tainga ni me ane wala vele ta vale o a pe po documenti e mana o mia ina ia vave na va ton faftai bol sili o le o telo taimi le e tupu fawla e le lo ngole insure se lo walu la vala au watu le mato officiale la renew ai fato alo mai o le la vele la ka vale pe fainga claim ya o la
tala alfa to ole insurance mo le claim a pio tu langa na ole meta wina terminate ole tuai na long wat ya wai mana mi foi ma to tu te bela via el tavali e fai ar ma tu su nga wai le fa pena o la alu so esta vale foi te mi so el esta vale la tavali te lo te bio o longo mai ya pela ta na fai o me insure tavali o maria la via ya ta wana wala au mai ya na ta pena matotu le mali fo me fatumu ya pu e mato wata ma fa ma fa ilo atu ni si me na mi pio sai le me ko te tolu mai isini ya ese ya na mai le mai sene ma tu langa fa pena ya o atu inga insure le mo ya auto ole Sebesi tari tua. Ya neta ya tari mai ya neta fa mole ya neta o ato inga insurance ese. Ona tu lo. O Eva ia products ale officially sa terminate. Eva. E lo way terminate e fo fuanga ale official lo ye nisi fo products lo kam fai e ko sa e se time luma nai. Okay. Fa pele nai e okay mail por ma ba ia tu talfia ngai mo terminate bon mai tauli e ta so products lai terminate o ta vale insurance o ta vale o fale o pisinisi o le kava o tangata whainga luenga ia o kon karate ia pele le refer mail LTA ia kon karate mo avao ia male tele au isi product officer o public liability pe o nisi na product officer lo ia terminate ai o mau o fa mau po o nisi fe o details so policy le matu tanoina i lunga ma ko website wala le te mata tu le to at fo le sa o le pe ye mare o la sa o insure va pe insure o telefoni a me sa na ka o telefoni kai pe dal telefoni fore nge ale fo ale iPhone o afe di mafe so e me fa insure e ma faina insurance so o pe o afange o assets na le pe tawe e faina failo ma e tau foi failo ma ya ma tu le value o le tele stanga tele o tele do pesa o si fa ma mo ngai wa ma tu se fu titis lo se fu lo afer tau ta vale tau telefone ai pe yo mbia na tawe ya fa ma yo mai o le si tai mi wa tu le claim ai fa tu ai lo le telefone le net ai o specifying na tu ngol ma tu form tu li atu mele na ta u insure cover tangata whainga ruenga. Is that the life insurance or? Le ai. Ole whainga, employer's liability. Pole personal accidents for ia. Pea wha apea na e whailo kon karate ale i o tangata whainga ruenga ia awhia mailinga ruenga le whai. Pea ole kamal na e kawai tangata whainga ruenga. Okay. Namu, wai si vai na taua? Pea ole o va o insua ta tele lava na o vale o fale ma business o tamana le tele ta tele i rafu ko kala ke ia la ngama mi ona tu langa foi le ai o lo mala mi mai la lo le bank mo tu langa pena ia ai o le onanga ia pe ia o insua le ta tele temini o ta vale o le challenge le ia ta to i le mato mai tau o telo ta vale fo le we temini matua ke le ia improvement of technology so le challenge for ile ia nei I fare insinia matua la o maro foi wa sa nei le Ford ma Toyota ma ia even the tavalia mai Japan wa mana mia lava up to date equipment will there a engineer va pena su e ai mo le aton mo tele la o fare insinia timine pe o fare insinia tele le ia esco ma Ford ma ia ma si vanga le loipo ma si vanga na e voi la ko scans scanners e vai pe ia o mai fuilia e dauna identify le po le ale le mai lo tu pure il tavali io ina foi la lo ai e po le aton le parte dauna mana bia o mala vai te mi foi ia pe tavali foi ia vai na ta selva ia insinia ma tu na pena ai pe la amaro foi o sa termine o fai foi la scana tao bat e fai ai ia me se termine o sa nei electric vehicle le voi ai ia e pe o tu langa na o ma tu na no ta ina le ia
I fa pena foi ona up to date ia tulanga lo e tatu farinsinia a wale tong fiti o ta vale nei ene e fa ngo fie wa ole tulanga le na tuai pe on esa no tuai ene ole se fata mana for sunga ya su ona tulanga le a mo o pat le sa ia na sa ili me le wa le mo sa mo nei fa pena on sa ili me fa fa ele ala le foti o tele o patso o mo nei ia ai fa pena fu le esco tulanga pena ai la stava le foi ese moro e va pena ona tau sa ili me fa ese moro America so o tamara na titi tai firma sino fa tat ia o mena na outside on to control al mato na no taina da zona e la velta avale avatu documents don ia 1 week or 2 weeks o man falta avale te fa falta vel tant mana ia o le si vai no lo te tau tutuli tua wale ta ona ia tolu su tau sanga le Federal Pacific Insurance tau sanga nei ia ai pe tau sanga se mai tuni le fa mana tu el to iwa tau sanga Cook Islands so ia ole tau sanga te nei te le matu ona tulanga fo isa el covid ia pe sa tau le titi fo fa la wilo o tau sanga ni o pau el to su tau sanga talo na establish the Federal Pacific Group ia ia fie mai si office tono Samoa nei o le tau sanga te nei sa fa pena na fa longa le lua su tau sanga talo na fa vai a matal matu company tono tonga okay e tono no korofa le sa mata o ia ma le sunga le parmia ia sovaleni sios sovaleni sa su to foi ia ma le business community tonga sa e foi sto in no o fet se vele mai la to mana watu il fai no ina na matu office tono tonga ia o tono le malo Cook Islands ia le fai no o to sanga ni a to se full iwa tau sanga la le iwa tau sanga fai no tau sanga te le o talanga fiuna foi amal matu malanga sa matu ngalu e Cook Islands temina ia asa ia foi there was a need for us to meet our clients ia fai longa ron matu iwa tau sanga al tau sanga ni a to se full ia matu o foi to fai longa matu se full tau sanga e tau sanga nei e te va pena foi ti mo si mo po iwa foi tau sanga talon amata e va pena la ona wa va pena ia matuala o Vanuatu o lele a tosta sanga talu ona o se luta sanga tanu ona fatino ona fatule office tono Vanuatu ia le tupu mai claim so elo no winga na ia va vai ni fe no tu pele sa tano ni ia fa pena that's the nature of insurance business o me foi na taua o me si vai na e fa taua o lo ima ko reinsurance proper reinsurance outside of pena ona outsource mai te tono o Peritania mai si atu no lang e lango ina ia le tulanga le ma to antra ti tono o Pacifica ma tulanga foi na e va ve ona tali mai claims pe ale le ma to reinsurance protection no ia e va pena ona kavaia ia ma to aseta lo va pena insure o te lo o tole si company e tele ne so soani tulanga tau talonga ma le no mai tau to foi nei to so soani da veni so a onga ma se fo ta to la kapi fensa no se o to fa pula ti di vai nga ia o ngole tau fa un ma to la kapi pe vai na va tu si e foi o fe na tai lang o company e ma ko budget for community okay not just sports e fo tulanga o ma so soani ia ona fa na na el ma to programa na sala po over ma se fruta o sanga talon fatino a me zuta meti no tal investe ma la tu va pena e tla sanga o lo ri ma vai la tu ai va pena ma tu so swani ai io ia a le tulanga na e talon e sa le ma sala fuerte o sanga tu nei sa ma tu ofule ma tu ofule sa fa il tema choco okay e la va tu ma ko le siva ma tu team fu ma tu ofuna fa ma foi le tema choco le sa tai malo e sa mo ai I tatu is a long yeah we see that the event ole tanga malo Samoa e le sa tu ina do foi le matu me alo fa so swani ai il fa nga malo fiona te palmia mal tatu malo e le sa matu hosting ai foi le inicio malo il breakfast il vai tai milo le choco sa va tuel ma co sponsors ia o turanga talonga e sa leia o levan matu tele matu sporting events ele ngata le matu sapari international sevens e lo foi te sanga ia il tulanga foi le sa tu na tu matu so soani le te miliana
na le mo se sponsor tatu au il tatu fitu le sa tu ina toilia le tupena be ona sulu afi fo ia mani si vai so swani il tam final tatu au ni anga e tu ai le nanga e tu solomona ia me se po termine lo au e tu africa e lo pena ona tu ina tu e pen ma tu so swani fa o pe i talonga ia le vasen tatu nei ia le au le ma tu fo yo o mato fo yo fo le mato o le si o pito o i tu amo ia me se foi tu fasal yang e o le au le amo le van mato so swani ia si au le o si tem mai fo i mato to ngala wa pina ta i lo fale i tem yo ta wa mata la to o nga mo ari e le la sa vala uria o te la tu fo tem le sa champignon la to au ia o le tali o le talo lava anai fria o nga male au ia e mana misera tu tonga fo ia fa pena fo ndon fa tu ia le aton fa i company a wasi ta tu tonga fo o le aso lantia nei le aso lulu ia le sa wa le wa mata nei le national 15 competition e la mata le aso te nei ia le na va ia tu o tu ia le mata to si sen la mo le aso tu toninga e le lana ia le matu firo ina na la aso te tu nei sa tu wina tu toninga le na ia ta alo e foi il tatu au yamo ia il Talanoaga ia tu mau ia va pena ona tu e champini mai ton foi ngal tatu longa le na ila talonga mo mon foi va so tatu nei le sa ta alo i mal au le vaiola ia te lo na mo ta fifio lo manuia ia le winga le tala ele o results tu na pena o le nganga la vo company e va pena ona atina e mai tale ni ro tu no tua e wa we te mia pe ya sa na awa ye pianisa va pena ona ave ia ile ba pe manu malo ita misani ai man tu to sanga tu ne sui o sui ya lewo o ta tu vai le ne champini ya vaiola sevens ai champini ya mo 15 ta mi ya uma yo me na sa tu pula wa le vota tu vai ya tu termine wa sa foi match so ani sa va tu isi au la pito sa vai pe falta mau e la foi sa o timini o mane foi tão pinga mas na auto no so vai e fa pena e lenga ta foi sa vai nei a piani te le vai match so ani ni so au la pi e tu langa na ole tão foi na meu talento e to no teatro no e ele na bo foi man line e wa nga o por una e fa sponsors a tu foi di tu e le la volte prestene to no teatro la pi sa mo e na foi na tão foi e so ani e lenga te no tal sanga fero pacific e tal sanga foi va pena foi na talo tu inisio company e so ani mai le atina ino teatro la pi ma mi la va sere e fatti no alo fa tai o le wa tala le tu langa o ngalo en tele na fai el teatro company el fero pacific ya o te loa mo pela va no Talanoaga i luma mole tu langa o silfia tili el teatro tu no no fa silia fa fea ia na o nga va ai fa sa ta insure mo la to ia mata mai fa fo mai fa fea na o nga va ai fa sa ta insure la ta vale po la ta fale o a me ta te nga va ai fa mo mole ia masano o lo ma ko website okay o lo lunga al telefoni foi lu fa o fa lima ta to sa mele sunga ya neta ya a fa pe fo tu la ta claim to fa so ta ile sunga ya so ia o lo ele mato office e tono sale ufi e tono a piene ia fa pena foi le mato office o lo e tono sa vai o mas fulto sanga talon fa usir office sanga le fa sanga i market o lo ia inale the Federal Pacific Insurance the Federal Pacific Finance pe mala mi sa lo ia matulanga for Western Union lo ia i tono lo office na mato company sa vai nei o sa vai ia atulanga na e fa so tai mai amatu o fa mala matu le ia wala ngo tele la o ila tu foi fa tu pe no ila tu pe ia mana mia e suo la tu ta vale in suo la tu fale ia mala tu business tu la pena alo fa tai tele su ama ya reta mala trenga na mula ulu te lola taro to Talanoaga foi stemio lumanai a manu yo to fai val nei aso ia fa te mo le no tatu ala leo numero tassi leono val lima morning show ia va pena fo en fa tai fo i le malo Samoa fa fo mai fa tola fa tai ila to lo mato fa paanga e to no Federal Pacific tau sanga tele o to langa fo le tamo fa ngale al tatu company al Federal Pacific Insurance ia o lo na lava a pena no fa wauta to fa nga paanga ia e ma se fo i mo le anga iluma ia fa tele la manuia den to ne aso mo na ngalwenga alo fa tai na fa fonga mai mo le tiro o fa Talanoaga trenga na mla ulu pali samilionta mla fa ngalwenga le Federal Pacific Insurance ile nei tai au ia e pe ona iai ia le tulanga o la tu fa ngalwenga fa ile tino o mo le Pacific